Hadirin ke opening ceremony ne kamit ke jilekai ke ban nikong hakan ke FIFA World Cup. Kata hapdeng ke Mexico Persia ke South Africa. But name stepat ke South Korea Persia ke Cheshire. Ke Mexico ke yawan kur puraya ke Laipon bakla pendimno ya ke South Africa da aran notko. Kat ba ke South Korea kala yo kur ke Laipon bakla pendimno ya ke Cheshire da aran weko. Bat kane kadai kasen ban ningkong ya ka South Korea makan jok haka sistang ningkong ka jirekai haka World Cup. Haka ba na duus nem arajar sipau ka South Korea kampat jujok haka jingmi madan ka ban ningkong haka World Cup. Kadba mentaus nem arajar akun reo ka South Korea haka jingmi madan ka ningkong haka neka World Cup kala pendimno ya ka Cheshire. Kapala job na du ka sini madan ka ningkong haka World Cup. Nang ta ka South Korea klub limro ya kini tim kibarat ba na Europe. Kata house name arajar patra klub limno ya ke Germany da aran.com. House name arajar ar klub limno ika Portugal da arla wekor. Bat menta house name arajar punreo klub limno ya ke Cheshire da arla wekor. Bat na duus name kat kendai spa prato punreo. Tang santri kiri di bom padurung siya ka World Cup. Kita ke Brazil, ke Spain, ke Germany, ke Argentina, ke South Korea. Kadba ke bom padurung World Cup. Adu usnem pat na sa laipau. Adu menta usnem arajar apon riu kaditang kari Brazil marwe. Kum taru sa kawe pak opening ceremony kan sedai menta kemit hak Kanada. Kaderu ke jingbi madan ke jingstang yelekai ke ningkong ke Kanada Persia ke Bosnia. Kata hakapor kap asten menta ke steng senya. Bat ke way part opening ceremony kan sadai lasai menstep sengaja. Kata ke jinglekai ke Amerika Persia ya ke Paraguay. Kunta na ke grup E ke Mexico ke kur Laipon. Bat ke South Korea ru ke kur Laipon. Hak batang arteli tim na ke way ke grup kendrung sekarau tar itu. Kat bahasa prateli kiwe pat tim di best third place kenjok bandrung syakarau ke batat itu. Hak ba orang ngelakay balayo bat kerkol ningkong hak ne ka World Cup tasngan arjar apon riu uday Julian na ka Mexico maka jingstang ka World Cup arjar apon riu ka deu ka balayo hadu light ni kirwet ka. Na kisaw po prateli kilama kiri kitim kibekun hak ne ka World Cup tasngan arjar apon riu. Kaay kaban sa ka champion kajinga kun kabajuat namar nadu karau thap itu kladai ka knockout stage. Nang ta sa karau 16 sa quarter final nang ta ka semi final bat kum jero ka final. Kum ta ka limpiad ban poli sedo ka nam nadu ka champion hakan ka World Cup kan long kabajuat. Kata nadu karau thap itu hapan job lenter hadu ka final. Kitems na Asia kibayakun hakan ka FIFA World Cup mentaus nem arajar pun riu kita ke Japan, South Korea, Iran, Qatar, Saudi Arabia, Australia, Uzbekistan, Jordan, bat Iran. Bat nak den jukini manaban po ay sikmado ngin siya pa du bakut ka World Cup. Kumta kalinti siya ka World Champion kelas dan menta kabapilaban Pedro hamubay pun jurpi how apps C5. Hagwa pilaban subscribe ini ban siwi ka plan pa news pa kandai nak mata live night. Complexity